2150 metara nadmorske kojim otvaramo sezonu 2021. Start trke Finland-Dijon kroz sredinu, skroz polja Graciez-Briquaz i Aleksandar Bogdanović, ovdje će zagospodariti nadmetanjem Quick-Vierville, treća pozicija za Galiju Dorboy sa Tomislavom Višićem, iznutra s polja na četvrtoj Diafane SI sa Jovicom Ostojićem, predposljednja pozicija za Juanitu de Sajan i Stefana Siča mlađeg, na posledku Gorica de Sajan i Andor Anđel. No dobro, Gorica de Sajan, rekao smo u najavi, imala je najveću pauzu, poslednji start ubeležila još davne 2018. godine čelo za Graciez-Briquaz. Dobrano je pobegla Finland-Dijon sa Novicom Đorđevićem, dvojac iz Lozovika na trećem mestu, Galija Dorboy, potomak Bocador da Sima, zbog koga su je ljudi iz Animal Train Racing tima i pazarili je prošlogodišnjoj aukciji, četvrta pozicija za Diafane SI i Jovicu Ostojića. Na posledku već prilično zamorena Juanita de Sajan, iza nje Gorica de Sajan, verovatno će tako ostati i do samog kraja. No, vidjet ćemo, okreće se, gleda gde su mu rivali Aleksandar Bogdanović, a rivali su prilično daleko, najbliži Galija Dorboy sa Tomislavom Višićem, druga pozicija za Galiju, na trećoj Finland, na četvrtoj Diafane SI. Graciez-Briquaz i dalje diktira tempo trke Quick-Vierville, trke u čast dvostrukog šampiona Srbije i grla koje proslavilo počivšeg Vladu Bjelogrlića. Promena na trećem mestu sada je Diafane SI sa Jovicom Ostojićem, pokušava Diafane sada da sustigne i drugoplasiranu Galiju Dorboy, ali čini se da je trka što se tiče pobednika prilično rečena, jer Graciez-Briquaz ne popušta i dalje na prvom mestu, ali ne popušta ni Galija Dorboy, već se mic po mic smanjuje ta prednost. Vidjet ćemo šta će nam doneti završni pravac trke Quick-Vierville. Diafane SI ne može više da prati Galiju, na četvrtoj poziciji je Finland-Dijon sa Novicom Đorđevićem. Realno u završnom pravcu vidjet ćemo, valjda ćemo vidjeti borbu između Graciez-Briquaz i Galije Dorboy. Interesantno, dve debitantkinje diljem naših staza konja koji jure. Poštovni prijatelji, pobeda u trci Quick-Vierville za Graciez-Briquaz i Aleksandra Bogdanovića. Druga pozicija Galija Dorboy, lepo trčanje sa Tomom Višićem, treća ipak Finland-Dijon, četvrta Diafane SI, stiže nam Juanita de Sajan na posledku.